me dofopa what to say me ma kwaba e de ba kasa mfoni afidie wo fa TV Adom TV ye wadioye na semre mi amte dwamu amde dwumadie ho chiame edi amje so ene Apostle Dr. Nita Ekotegu e me ne je se onimi asin konwa ya e be hye hu nkran ene day. Whenever we wake up in the morning, we should see everything we go through as part of our story, instead of crying, worrying, murmuring, and complaining. And so what's sorry? And no matter femu biano, you say a camabrabo and some children some more watch at home. About when you know a churocrat half a brabo. We are all creating a storybook. Fanwapo mudne, Fanusikasam, Fanajuma Woyo, Fanawada Warren Wadisuya, who create a storybook. Amadan Kwama, Wajam and Chirima, now Abrabo, Aya Ashodia, and my 1 year dear chili. Sir Francis, Quabafaso Wadia, Quabafaso Abu Abrabo home a buying, a poem with no buying, Quabafaso Aya Juma, Quafaso and Inco Dinkita home, Nina and Krata won't tim, and to the Batu piano, a can Krata won't tim, no, never be an air tortins, ah. Abrabo Aya a frost sunny, a be a munchimunka, a be a boom, a be a biposo, Nina can home, and a friend of Abrabo Wobo. The Nina says, oh, ya no draw, and a Quabafaso a shia or Brabo. Akwazina se nyina so na edimu awade awohui awara nye sabi eduhia abre biara tere bia ha beba tere bia mpapa mu beba tere bia mentime ho ase watimi aka me beba ba mu gira no epa sa ne ma we adro a mo se awade ede sa na adwuma so te adwuma den e makwati apa enye adwuma fon enye krono enye kwantia adwuma den a nyansa bata ho e ma akati apa etisa wo ye adwuma bi na edene a eno akoti adoso ebio mume nye agya se da bia ene ye nwinwi ene ye tete ene ye hanhan wo yesa wa asa kwada wa brabo enkwada na woni tumi e kura won eti bibe to wan na woni kwa befa so apa no aduro wo panemu wanyina ne sa empo ebeto na wonya no aduro ye won pani a wona afa ba bia wo se mere mu abeti ba ko dan won na wode won suban aka won suban ho wode wa de kire ama won wa kwa animu ja ese wo twedwa so na pawe anwumre ena adwuma ani o ena ebre o ena mi hu wan na ka kire wo wasin konwa wabu kompo ahwachi wadosukwa ko mu ehu tumi e wo mu abetimi de bubra na wajai sa se bia pinidie ni ahanhan eni sobo no. Your day came to you for a reason. Every day you can make your life better or you can create bitterness in your life. Your day came to you for a reason. And in each day, you can make better decisions or you can make your day better or bitter. Adichi biano, ya ma kwan se samuna ya brabo. Se oba ya brabo eso ani ana abrabo enyono. Ni nyina gina so nyame so. Awade a woboy, you can make it better or you can make it bitter. Adwuma awoyo, you can make your work look better or you can make it bitter for those who work with you. Na me de mesra wo se dia wo ye bia no bisa ho se e de na meyo amabrabo be dimu e de na meyo amadwuma be dimu aso ani e de na meyo amema me hukani so ani asome na nani asome na enegi adware ye mfie mu me ya kwada ya wo me foforo e de na meyo na empo enane agya edi wo buo nya ho sepe akora me yo mamba e de na meyo ameye ne papa na di ode abranipa enye bitterness ye mebre sori ya no kasa ese bonyono ya ni ye te se bonyono obi ahu ya ni edwane abrabo enni ho mayesa. Life comes to you to make better decisions and choices. Life comes to you to make better decisions and habits. Life does not come for you to make it bitter. But if you don't take care, your life can become bitter instead of better. Tell yourself from today, catch your if you need that way, I will make better decisions and not bitter decisions. Meye sebe timupoa nyansa wom. Mefa timupoa edi eneje be dware me na obi obem nso benya eneje. Me fa timupoa edi oya bebre me na edi oya so abre obi. Abrabo wo kwan se obebu abrabo say the first abrabo be koso abre biara. Life goes on and you cannot stop it, but you can work with it whilst holding on to your visions. Abrabo be koso na pa wi na nyumre. Adechi besa
adechen beba adesan beba owia beba esum beba January beba na September so aba December so beba na January so aba biom ye koya ni mu anesa se da tie bia no se wotimi tra babom na opɛ enisuade hunu ɛdeɛ na mede abrabɔ ya ɛbɛsɛ afata se onya goals enema bɛ na bribiara na onya convictions wadwe mu pɔ ebi ɛsɛ si pɔ esita se we na me yo a we na me ka kwan wo so na me fa me yade a mani bɛsɔ me ho na ma obi so ani age me ho na ma brabɔ so aba mfaso ama ewiase nipa bi conviction. Don't be a person of preference. Have conviction and stick with your conviction. Create ideas. Fetimu papa and have inspiration. Na show home crying. Na first suban papa. Na di chimbia ode di abrabo. Say di etie bia no. Wo ya we also be nhwe. Obi ehwe wa nesa. Na say di etie bia na abe bia no. Obeso aba ate dan kwamba. Se wo so aba pa, wo te aba pa. Se wo so aba o ya wo mu a I would urge you to always take better decisions and don't take decisions based on bitterness. Onyame nhyira o. Onyame nka ho. Onyame mpagya o enkom pempenso a wo da yeso bebem na we ye ayefe e wo so na sase. Aha na meja wo. Osomfo Apostle Dr. Nita Kotrego na me do dwumadie we efiri Adom TV. Mema so masene ni bi ne empomia me nua be ma Thomas ni ade na eja wo be kampadu na camera fo ne sound fo nyina me da mo ase wo kina so nya me kompa e be sa hia oni onyame entina